بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله: ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. باب حفظ السر. Masih kita ni kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Lawang pengajian hatungod sin hifdhu as-sir, pagparihala sin rahasia. In sir, rahasia, secret. Sir. Muslim bangaun amanat kaniya rahasia sin bagay niya, sin tay manghud niya, di manjari niya hi bukisan pagkaibanan. Sabab hambukid turing ang mga hayanat. Amoy nimbasahon na to kalabihan sin pagparihala sin rahasia sin hambuk tay manghud. Naam. قال الله تعالى فرمان سن الله تعالى سورة الإسراء: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد. أوفوا فعل دينها أوفى يوفي أوفوا، أي بمعنى تناينيو جكبا. تناينيو إن عهد إن perjanjian pagjanjian niyo perjanjian mahugot pagjanjian niyo iban sintay manghud. Ambok na rin dunin sikreto sinta. Janji ka mo sin di mo hipanuisuy at tawakan mga messagean niya ka private doa ka mo na siya maturi hipanuisuy pa kay banan. Diba? Na wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Sa bunnal tuod in perjanjian paghugutan bisara kana mas'ulan in kaunan niya aasuhuhun adlaw qiyamah. Bang muhiyayanat in pagjanjian tan tutuod asuhuhun kay mo adlaw qiyamah. May ta mo biyalo ba in pagjanjian sin in kamo amo in mahugot in pagbisarahan mo. Nah. طيب. Lumatun kita niyo pa hadith. Okay na ayah? Sawala. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. Dan kan Abu Sa'id Al-Khudri ridaan siya sin Allah Ta'ala namung siya sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam: inna min asharrin nas. Sa bunnal tuod dain ha mga sangi-ngi. Ashar dain di bima'na shar sangi-ngi.
dain ha mga sangingi manusia inda Allah hadarat sinallahu ta'ala manzilatan bubutangan iban darajat sangingi na manusia darajat hadarat sinallahu ta'ala hadlaw qiyamah ar-rajula may tasya rin di ar-rajula isim inna. Tamam? Usog yufdi ila al-mar'ah humulid hambok babae asawa niya ay bima'na sumuok siya pa asawa niya wa tufdi babae sab humulid pabanan niya inatisin afdara hindi kinaya sin jima' yufdi siya usog huwa humulid pa asawa niya tufdi siya humulid pa pabanan niya atin niya magtiyaon magsuok sindum tawa adlaw naguhulid karwa thumma mahuli yanshur ipamahalayak niya ipanuisuy niya sirraha in rahasya sin asawa niya in usog bihad to sangingi manusia. Mataod dahin ang mga kausuhan iban nakababaihan ha zaman bihad nalawa na yung sipog ha? Ang kanalawa na yung sipog sambilin paghinangon nila iban sin taiban niya limbang narihadun niya ipanuisuy niya pakaibanan manus simu da usog tawakan bagat manus ya bihad kulangin sipog niya muna kulangin sipog niya pa Allah Ta'ala nagpapanjarikan niya ikaruan niya kulangin sipog niya pawaran niya mapapagkain niya mapula mo intao barakal tahunan ni naib niya tahunan niya in kasipukan sin amuin limbang niya pagsakalin hinang niya maghulid iban sin asawa sindum pagsakali pagmay na at ipanuisuy along nin bihay nilong nin asawa kung ini bihay nilong ini damik kaning babay manuiso along nin banakulong na bihay dakinis na malamma dakinis amunad to imano siya sangingi darajat nila hadlaw qiyamat hadarat sila Allah taud yan si majatubiya ang kanda in rahasya halom simbilik di manjari humwa labi awla na ri manjari hipanuisuy misan papakay amin long na asal dalong na best friend kuran makahati way ng pag best friend tumtumunta as-sirru idha jawaza sahibahu sya' in sikreto long simbasa in rahasya bang gumwa na limiw na pahangkatao sumaplang na ganda maganad kita bang aw mga secret aw mga kuan ayaw kita magpanuisuy pataw nalabi lupa na to rin namuin pakaradyaan mo antara mo imansin asawa mo iman dyan ha bus handak ko lang mga aon bihad to pagkarungan ta patumtuman tari iman dyan kung magsabot ha asawa mo ayaw mo pagsabot tawakan ba na mo ayaw mo pagsabutain para kala do ka mafhum insyaallah ha so pa maong kangian di mo natod kakausan na di lang ako sabsin syara solusyon do kay mo ko namin bihag isa naman lang tabian maon na magpagbutas sindo magtali magkuan ayaw magguwak sin secret ita mo na sa dyan na lang wala kaya darsin wala kaya sulat sinamin maghawain namin pag-aral ada po nin rahasya ubos na in hadithi karwa
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا فقلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها رواه البخاري. نعم. حديث كروة دين عبد الله بن عمر رضاء سيسن الله تعالى سهنالت لن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت بنت حفصة وقت من نبلوا إن حفصة رضي الله عنه إن حفصة رضي الله عنها بقس أون بنانيا إنغان هي خنيس ابن حذافة خنيس ابن حذافة سكالي نشهيد سبب سن يدن hapagbunuan buno Uhud bahwa apa ننبلوا إن حفصة رضي الله عنها إن حفصة أنقسن عمر رضي الله عنها نرين دون من ويرون نبنس حفصة أنقسن عمر إقلان قالنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ديوك ملنية كان عثمان imparakala sin Hafsa pagbana sin Hafsa at isin biyok mali niya mo in yope niya ba iyan niya long niya ya Uthman ang kolong niya mabaya na asawahan na long ni Hafsa anak ni Umar tamin man nakauna maglagid lawakan sin maasin anak babae sin usog amuin usog ta umarayaw makaparihala anak niya. Inakika niya sin Uthman radiyallahu an sa'anzuru fi amri. Itaon ko na long niya. Bista-bistahon ko na. Along sin Umar radiyallahu an falabithtu layali. Pilaro makulong niya nagtakad. Mahulilong niya piyagbak ko na long ni Uthman. Bakman kami long niya iya suko ko na long niya mong makato na unin biya mga desisyon. Inaki sin Uthman qad bada li alla atazawwaja yawmi hada. Along niya timarang nakako sin di na kulong niya umasawa. Ya kulong niya umasawa. Sa kalilong sin Umar radiyallahu an piaglanggal ko na sa balong ni Abu Bakr. Isim panagnaan diok malan niya in Uthman. Papasawahon niya asawa anak ni Hafsa. Piaglanggal niya na isa bin Abu Bakr. Long niya Abu Bakr. Kulong na mabaya papanahon ko kay muhi. Sawa na long ni Hikwa ni Hafsa, anak ni Umar. Way nagkaiba in Abu Bakr. Fasamat. Way kaiba.
ويرون سيام بغان لم يرجع إلي شيئا إيسا بسن سيام بغان لون سن عمر رضي الله عنه فكنت عليه أوجد مني على عثمان لون niya nang daing pangatayan ko kanya itadulong niya yupiran ko diukmal ko kanya pagsakali wayron niya ko jawaban na rin doon man ila adlaw lima bay yang asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallamin Hafsa sambil piyaba na sin Umar in anak niya Hafsa pa Rasul sallallahu alaihi wasallam kada nahinang siyareng ha mga ummul mu'minin naam narain doon man nasawa na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lianggal niya ni Abu Bakar inakisin Abu Bakar kanya la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsa ya Umar laung sin Abu Bakar mereka long niya diugalan at tawakan ng dada ka ako awak tumuriuk mal marika ko long ni Hafsa way takaw siya bungan long niya yamahan ka at tawakan na umya mga nang dahon-dahonin pangatayan mo ka ako long sin Abu Bakar radhiyallahu an sa bunal to in kaya paagang kako tumayma sinamuin durok malan mo ha kako sa bablong na diungog kin Rasulullah mabaya niya pangasawahunin Hafsa mabaya niya pangasawahunin in Hafsa nang kanda tulong niya wala ko tayma wala ta ko siyambungan iban long sin Abu Bakar radhiyallahu an falam akun liufshiya sirra Rasulillah Banlong niya bukuning kaaunan kulong niya mamayta sin sikreto sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damo adto ang pagparihala sin mga sahabat sin secret sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha? Ang kandata kulong niya wala jawaban, ya kulong niya mabaya baytaan takaw, hindi kulong niya mabaya hiwa in secret sin Rasul. Sa kaingatan kulong niya mabaya niya pangasawahon. Amo tulong niya kanday kulong namang dada bang may takawala jawaban yan siran sinamo in pangaso walau tarakahan nabi mangsadyad tulong niya amuin wala tiyay ma sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tanto tudla qabiltuha tay maun ko siya nabiyan to na makatapangadyan dahil di inamo in pagparihala sin rahasya tamam nabiyan to subayin kahalan sin Muslim tay mangud niya Muslim rami kyanim murid pahuro niya bihad to ayaw mo bukisiin na mo in rahasya misan na tumukon mangi misan na tumarayaw sa abang kabayaan niya napaingaton to ay kumanuisuy may asinhinang sin Abu Bakar radhiyallahu an wala niya beitaan in Umar nangkan bakay ra sila so ay namin naubos nabeitaan niya ang sa tulong niya wala ko kaya masabab di yung kun Rasul mabaya niya pangasawa min Hafsa nabihat to inamuin kahalan nila mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam طيب إن سمن حديث وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني أو لما
حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم. أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. دين كان عائشة رضي الله عنها كرضاء سلسل الله سبحانه وتعالى إنغنيا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده إن كأونا نمؤلونيا mga kaasawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sababin asawa sin Rasul katanang putang isa. Tama? Doon kami long niya hadarat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amoy nasakit na siya. Nasakit ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa kalidimatong Fatima, anak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inagi sin Aisha ma tukhti mishyatuha min mishyati Rasulillah. Impanawan niya long niya tud simpanawan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa itud long niya amo in nalawong mga kato impanawan niya mo na impanawan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita niya man in Fatima anak sin Rasulullah, rahaba biha, hulmat niya. Panya iyan marhaban bibnati, mga kato, welcome. Kahulmatan kay mo ya kaw anak ko. Ang panya pialingkod hatuon niya ataw halawan niya. Doon man limilingkod sarraha Rasulullah. Bihitaan siya secret sin Rasul. Ya kasakasan siya biha. Isun ya kasakasan hi Fatima, anak niya. Fabakat bukaan syadida. Timangis baka, timangis. Timangis lang niya, tangis amuin nakalando. Falamma ra'a jaza'aha sarraha athani. Kita man sin Rasul sallallahu alaihi wasallam minamuin biya. Buka. Ang tangis na rin doon. Ya kasakasan na isab siya nakaruwa. Sarraha athani. Ya kasakasan siya nagbalik. Fadahikat kaya tawa na. Inaki ko lang sin Aisha radiyallahu anha. خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نساء بالسراء ثم أنت تبكين. Inaki ko lang sin Aisha kan Fatima. Ini kau lang niya tiartan to kau sin Rasulullah atau kan piabidda kau sin Rasulullah ring hakatan asawa niya yari rendi ikaw rin bitan niya sin secret. Intaod na mo inilaw nga ikaw rin niya kasakasan niya. Uno lang nin meta o para magmeta ka lang na magtangis pa mga kato. Yaso. Inari ka niya sin Aisha. Ma qala laki Rasulullah. Uno lang nin beta kay mukaina. Inari sin Fatima anak sin Rasulullah. Ma kuntu li ufshiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirra. Magmap ka lang niya. Bukunin kaaunan ko lang niya. Ipamahalayak o ipanuisuy ko in secret sin Rasul. Kada kulong niya kasakasan, newat sikrito. Nasubun mo kulong niya bihaw niya kulong niya. Kulong niya ibayta kayo mo. Sabab, secret sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nawapat man. Falamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawapat man Rasul sallallahu alaihi wasallam. فقالت أما فقلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله. بها لوني ibut ngayon ko tud kayo angan sinamuin kapatot ko rin doon kayo awista mo na ako ina
unutudlong niya biyayta kay mo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin waktu yadto. May takolong niya kiyata, timangis pagus kiyata, wa unutudlong niya. Nalong sin Fatima, amma al-an kana'am, bihaun long niya huun, baytan tanaka. Kanawapat ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long niya amma hina sarrani fil marrati al-ula. Panagnaan long niya mo yung rahasya. Amin niya kasakas niya kako. Biyaytaan niya kulong ni Jibril alayhi salam, kana yu'ariduhu al-Quran fi kulli sanatin marra. Magkarilaw ni Jibril, pagpangadyon na muulaw niya in Quran, amoy katibukan sing Quran makaminsan na. Sa kalilong ni hatahunin nilaw niya aradahu marratain. Hatahunin nilaw niya nakarwa. Pangadji sila man si Jibril nakarwa, biyali ka ng Quran. Biyasa na biyali ka nakarwa. Natiyawilan ko long sin Aisha, long sin Fatima. Wayroon long niya, waylong niya maanan niya ruka ingbang bukunin ajal masuok na. Tinabaitaan na siya sin Rasul tahunin ni mawapat na ako. Nga nato siya nagtangis. Tangis amin nakalando. Na pasya iyan fattaqillaha wasbiri. Kabuka ko pa Allah yung pagsabar ka. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Sabab in ikaw murul da kaw kako magtuy ya Fatima. Murul da kaw magtuy kako. So, ang pamatan pagwapat si Rasul sallallahu alaihi wasallam kulang maglabi unong bulan awapat na in anak niya hi Fatima radhiyallahu anha. Fabakaytu bukai alladhi ra'ayti. Kanda ko lang na timang isa mo na yung kita niyo na long na. Sa kanilang niya kita niya man nagmasusatud ako. Iya kasakasan niya na isa ako nagbalik. Kami ni Karwa kasakas na. Iyan niya kulong niya ya Fatima. Ama tardayni an takuni sayyidatal mu'minin? Di ka kulong niya mabaya isang mahinang kulong niya babae pilihan si mga bar-iman hadlaw kiyamat halom sin sulunga. Di kulong niya mabaya mahinang amuin panghu si mga kababayhan bar-iman hadlaw kiyamat. Kaya tawa na kulong niya. Amo na kulong niyang kita mo ako. Kaya tawa kulong sin Fatima radiyallahu anha. Katapangadyan na dito. In amuin pagparihala sin secret. Mainkan bukunda sa ito para kala dakula sa hangansin. Pag-ayad sinamuin pagkahiyakas sa kasin Rasulullah. Di nila to hipaggawa. Iban hipag suy-suy pakaiwanan sa babrahasya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. طيب هنا بوسن حديث وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قالت ما حبسك فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة قالت ما حاجته قلت إنها سر قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت رواه مسلم وروى البخاري بعضه مختصرا. دين كان ثابت دين كان أنس رضي الله عنه إناغس أنس رضي الله عنه أمبوك أدلو nakalilaw ni Rasul sallallahu alaihi wasallam marika ko hinaabuhan na kulong niya al'ab ma'al ghilman nagpapanayam al'abi nagpapanayam ako la'iba yal'abu iban si mga ghilman in ghilman jama' sin ghulam may mga bata-bata day sa ghilman papanayam kami sa fasallama alayna si malamlong niya kamo faba'athani fi haja piara niya kulong niya aun hajat niya diak niya kulong katukulong naman. فأبطأت على أمي sa kalilong niya liukayan na kulong niya nakabalik man tukan ina wala na ako nakabalik liukayan ako sa mabdiya kakusin Rasul sallallahu alaihi wasallam falamma jit di matungma na kulong niya jaa yaji'u ji'tu at kala long na di matungma na kulong niya tukan ina iyan ako mahabasak kuno long nin kaya lukay kay mo kaya tahala kay mo yan may takulong niya pako nakaratong فقلت بعثني رسول الله لحاجة دي أكا كلون نسين رسول الله أون حاجت نيا
piaraak niya, diak niya tulang. Qalat ma hajatu, unulong nin diak kay mo. Aminin maksuda, unin diak kay mo sin Rasul. Qultu innaha sir. Inakikulong niya secret. Di pa pabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam secret. Nalong sin ina kita kay makapa. La tukhbiranna. Ayaw mo to ibot panuysuyan in secret sin Rasulullah ahadan misan pang kasi. Ayaw mo to mangkaw iyan sin Rasul secret ayaw ko mamayta ibot kay mulong sin ina sin Anas ayaw mo to suy misan hisiw tungod sin secret sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu niya ko biyaitaan kaya pangpiangandulan niya ko sin ikaw taumarayaw di mo ipagbayta. Ayaw mo to. Nalong sin Anas amin radiyallahu an iyan ni amuin suyuyan niya ingan hi Thabit law niya wallahi law haddathtu bi ahadan la haddathtuka bihi ya Thabit. Nung sin Anas kanya sapahan ko lang niya ya Thabit mangsadya lang niya pianuy-suy ko lang in secret sin Rasul hibayta ko na kay mo sa di ko to di pagbayta ya Thabit magmap ko tuod. Nabihad tuin kaunan sin amoy mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mapagparihala nila sin rahasya nang kanday ni kawong ko suy-suyan sin tao ataw kan baytaan ka o mga message kay mo private di mo pakuan ayaw mo bukisi ayaw mo pamahalayakan patao sa binato na tumanjari tamam na mamarahin na ikoy bansin siya ampay ni panuy-suy ta pakatan ni bayta ten mga bayta kataan na niya turi naman dyan tamam matin pangadatan si Muslim suway bihad. Murah-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Balikan tu lumatong kita niyo pabab sumuno. Insyaallah bang ang papangumulan hibuska to sin Allah ta'ala. Mahuli patugtugon na to dayon doon. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.